ndamwihorera amezi abiri arashira kwezi kwa kabiri neza ngo gushire ku itariki yanditseho na ntayanditse wumva ubugome yakundaga gutarama ubutamu yakundaga gutarama namaze ndamubwira ngo hari hakurya bambwiye ko hari abashitsi none uko turimo twawe kare nguherekeze kubera ko ugira ubwoba kandi abandi bose kera bagiye gutarama none uze guherekeza habe no kwibuka ko yandutse ibintu bigize amezi abiri mu kanya ngo naraje ndarangije turimo two mu rugo herekeza ndamujyana neza ngo tugere mu ruzi aho twakamutse nyine tuja aho igitaramo kiri ndamubwira ngo tuja mu gitaramo urasigara muri uru ruzi bitamukura igitenge yari yifubitse ndakimuhambira mu kanwa kugira ngo atangize ndamuniga ari mu ruzi munigira mu ruzi ubuzima bwa Samsoni nababwiye ngo bwaranzwe n'ibintu bibi yakoraga ibitangaza agakora n'ibyaha neza nibwo buzima turimo none kabisobanura muvuge ngo amen nta gihe Imana itazagukoresha niba ishaka kugira ikikiza ku bana nubwo uzaba wowe wanduye Imana izagukoresha kugira ngo ikize abandi wowe mushaka umwe wanduye icyaka Imana ishobora kugukoresha kugira ngo ube igikoresho gipfuye ariko cyangwa igikoresho gikiza abandi icyaka muvuge ngo amen Imana ishobora kugukoresha kugira ngo nawe uzagere igihe wumve ko ari ngombwa cyangwa ikombe Imana yakoze nawe kiguhindura amen Imana ngo yakoreshaga Samsoni igitangaza Samsoni yakoze igitangaza icyo kandi rero bibyimara amen umunsi bamuhindurira umukobwa ngo yaraje ngo aje gutanga inkwano ngo baramubwira ati sebukwe baramubwira ati nari nzi ngo waramuritse wewe wagiye iminsi yose ugatinda hari undi wamukunze aramushaka ariko hariho umuntu nawe ndetse ngo aramurusha ubwiza Samsoni aramubwira ati nuriya nawe nakunze uyu ntiyaraha ngo yabaraka ariruka afata ibwebwe 300 ngo akazahambiranya zibiri arazihambiranya zose mba arazitwika azisuka mu murima w'Abafilisitiya ngo bamara bose ninde utwise iyi mirima ninde wayitwise bamara babona Samsoni nta wundi wayitwise ni Samsoni ngo baragenda muri Israeli barabwira ngo nta wundi dukeneye Samsoni ngo barababwira ngo bamaze kumushaka mu bitare ngo yageze aje mu bitare no mu bivumu akaza ajya kurwana n'amabuye kubera imbaraga ngo baraza baramubwira ati Abafilisitiya ugiye kutwicisha ko baragushaka ngo barabwira ngo se ntacyo mu ntwara mbega ni mu njyana ngo baramuhambira aragenda ngo ashike baravuga ati nguyu Samsoni batwise imirima yanyu mumenye uko mumugenzi ngo arangiza abwira rero ntabwo mwitaye ngiye gukora akazi asifiwe wa mwene ngo bamusagurutse ngo sinzi kurenga
kunyuma wabwira Imana ngo Mana inyota iranyishe ndafuye abafilisitiya batakebye baranyishe none wongeza gutabama uremera ko mu bafilisitiya Imana imufukurira ibi amen arabashira inyota nubwo uri mu buzima bwo gukora icyaha sinoreka kubekinga sinoreka kugushigikira kuko ndabizi neza nimba ndagushigikiye naje ejo abandi ntibazobwira gute amen ikintu gikomeye babuze ni ukumenya kuko ufatwa n'abandi nta muntu usugeraho atagejejwe n'abandi nta uzogera bigavuga ko umuntu uvuga ngo muje ngo navuye ku bantu bose gikunda abantu bazokujana muri nyungu turana n'inyamaswa niba utarikunda abantu ukeneye kubana n'inyamaswa uzokujana muri parike hako nazo nyine zisigaye abantu basigaye bazira bazore abantu bagufungira Poderá